ingamba zo mu district yitwe n'abantu Abeby'amagara muri Ntungamo bagira ngo abantu bari kurenga mu bishatu bakwatwa akakoko ka Sirimu buri mezi 3 ekigeresero Okweyongera okombaregwa abantu bari kuturana akakoko okurugaha bucweka 5 okuzaha bucweka 6 okweturura district yona okurigirira hamwe gesa mukuru eby'amagara muri Ntungamo ne stereo twesije abantu bari kurenga mu mutwaro gumwe nakashanju bari ahamibazi kandi nibatekateka ngo abantu abari kurenga mu 13 tubakabasize kukoma rwaro kuceberwa abantu abo imitwaro iri kwike 2 nibaturana akakoko ka Sirimu kandi abo n'abantu binyi munonga munonga mena imitwaro 2 turi gukora nka district tubasize kucebera kandi twaronda abantu bakwika imitwaro gumwe nakashanju ayongire yashobora zimwe hanshonge ziresereho kweyongera kw'akakoko ka Sirimu okujanjara mu bantu sexual activity chikanyire munonga habo kuba amatwine emyanya minji eyitwayeta eyitwita hotspots nenge emyanya ejo eyi abantu abakutwana koko bakanyiremu waza omutawuni kanso zitu za Gwashamire za Chitwe kucha munonga Rubare Ntungamo municipality twesije hayorekero ko bwahata akakoko ka Sirimu muri Ntungamo nakaranda nko mu rugo cyanda abantu bita binji tubakimanya ebyafa bya Sirimu abandi batekatya ngo Sirimu hateka ho mani tekiri ya mani batekatya ngo ati engware z'amani akuru ni za pressure za sukari Sirimu abantu bakicitine kinde bimaze kwiyizire abantu babaje mukazi yanyirira kandi inako ka Sirimu so tituchitina ko ka Sirimu tuchitina okwejumba umujyo kuterana nambwe no bwahate minyeto negira ngo okugira ngo agirenda ahubwo kwatwa Sirimu obwahati twesije nagira ngo hekigenderwa cya buri omwe necyo kutubya aha kujanjara kw'akakoko bamwe bari muri cikoru batundira akakumu okweyongera ko kujanjara kw'akakoko omuri Ntungamo aha bazire abatari kufaha abana babo no kutabirwe kweto kukomera RDC oine LDUs so nanishaba kumwaje kweto bikomera abana bakuzo mu katari kazizo kubakwata cyabirara awazimi cyabirara toto agamechi kweto tuyayo tipa yo ne yishiro ngano kwibe bitocho kusibo mu katari bizere bukuzo gukora ibyo by'ishambana so akatare no kubakwata tukabihaye eka iri mu gender based violence tekare braje mwana of course ejo nezo mu school dropouts abana batindura amashomero bagorwa amashomero zakanute Nós estamos a com outro mano para umbara nkai izo nzani batazo ko bajya nibateme ezabana bongire bayereka ngo bwahata abana bari hansi y'imyaka 18 no bari kusibana beguza kandi ho na district ya Ntungamo ahabo kugira ngo area ha border nacyo nikijongere mbera ku bambi abantu kama 15 someone anaba hosting omugiving ngalo kwa deploying in different bars nababajire kushana hatu wabo kuzana nababajire kushana and nobody is about uhati turi no kugarura aho kugaruka hariya twabire turi tukatandaka emishomo ombazire omunkiko ombashomesa omubeji mwe tukabagira rugwiyo Daniel twakira umuhwezi wa RDC omuri Ntungamo nagira ngo bonka bebembezi behire yo kurwana somuze gw'abana bato kweguza security netankananye naniwe nana abakuteka obunkore by'amateka bwenu tushaba abantu bariyo omu matawuni omu mabara kukora report ukajisubmitinga omu bicuru kwataho kureba ngo nako ayitakwika kabebembezi babyo kwerinda mu district twafuna report kandi tuza kwatagana na bebembezi okurigirira hari bakuru by'amagara za town zikirayo mu kujanjara kw'akakoko kandi buri muntu ayine cyashire gukoraho kumara hembereji gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West omuri Ntungamo.